Last kan chananga chuanin zoina hianin Indian nationalism one kanan zir ho nga chuanin Indian nationalism a hianin 1 2 3 in ka chendo na ke mami manbe ka hianin mom ni zana zan masalama khanin ni zana khanin timeline in to dante de khanin kan zir ta extremist le moderate hovel kha kan soifia ta revolutionary hovel kha chuanin soitang khanin extremist hopian chua kha akumza kha 1905 kan ti to kha chuan moderate kha Indian National early phase of Indian National Congress tia hriat nar khan ni ta chu anti kumangen ding kan ti chuanin 1885 a khanin ni vele thungta ni mo chuanin ti khanin enge petition mang khanin hei thil dir ngot request mang chau khanin British ho hna khanin thil khan dir thina nima sena nge niang klema active lo deuh hlek thina wangte khanin an extremist piang chuak ro che mo mala tak tak tur action tharum mang zong po action langam tur po la hi ding chuak ro che dingangu dinangu ti khanin ami pui lampang mo farmer kan ti te peasant kan ti te hei nge niang chongmoi lo ni lo che khati hun la ya le khathiam lo kan ti ho khanin ti khanin pol a member te kha anin na sani mo chumi an hei enge an mass movement kan ti ate khanin an tel na sa ema soitang khan moderate a chon le khathiam ho chau khan nuar ani me ya mo nima sela extremist a chon ami pui nol pui po kha mo he na ya din mun enge niang e khu la ya om te po khi lai om thlengin ti khanin an hu hawin ang khatza khanin nor na te po kha British ta khanin an siam to a te kan soile duwa chonin Indian nationalism wan a hianin enge kan zir dong ka ti chuan kan zir tur ho hi ta hen kan soi masalonga masabera chuanin extremist ho malak na enting aron pian chhuadang kan ti chuan partition of Bengal atang khan ni ta tiro khalai tang khanin malak na kha an nei chhona sa ni ti khanin malak na an nei chhona sa chuan malak na chuanin British ho wang han partition of Bengal ron thleng ta tiro 1905 a aron thlen rola wangin action la tu tur tak tak extremist ho khan ron piang chuak ta Swadeshi movement te chuanin Muslim League kan ti te Surat Session of INC 1905 kan ti te Indian Council Act Morlimento Act 1909 mo ma po afia fil fai do ka soi to ho te kha te kanin kanan soi chong le do na engwanga ron omnge ani ti te mo a timeline do dan te te in khang ek ho ka soi po engen yang crown rule no ek kan ti te ela East India Company na min obla ek lo om te kan ti kanin pe fil fai de kan han soi don bokta chuanin chumi mai pialama Gadar party kan ti te 1913 ti te Komagata Maru incidents kan ti te mo Lucknow pet kan ti te home rule movement kan ti te August declaration 1917 kan ti te ho ka voini han kan han clear ho don ni a apoi mo don kop me ya hen ho a big ta kan han soidu Indian nationalism Indian national movement one a big ta kan soidu la ya chu hela hianin apoi mo ni mo bodan history kan zir don ni chuanin heng hawi exam a po chuak du em em a engen yang ka zir pe lo mo ka thiam pe lo ya ti kha ti chi ni mi lo ni khami ni wang khanin voinia ka choi tu la hi apoi mo em em a uluk dakin lo ngai thanga hei no tho po hi ta hianin karon da chok cho me a slide som ni pali lai me ni a mo chuanin chu mi me pia lama chuanin e helaya hianin ka soi detail vek lo mai thei nima sela hei topic west te zir turang chuanin ka da vek thowa a thlen kum kan ti te leader kan ti te a consequence mo enge a result enge eng wanga lo om nge ti te thlen khanin ka da vek ta chumi mai pia lama chuanin kan soi le du lai chu kalau soi kim chia lo ni pon an not nen hen en mil thinu na nang mangi mi mala po an not nen in enanga in lo under ani lo pon lo print log ve thinu na in lo print anga a video nen in soi ka thu soi hin ngai thamenga mo khalaya te khanin poina le har san nai nei po khanin ka hne na arang the yang verin in khan menga ti khan soi ne masaduni le soitang khani Indian nationalism Indian national movement hi anti khun chunge kan ti chuanin extremist ho ina until ti bera khani ta tiro amma sagan soitang khani anti kum hun chunge kan ti chuanin 1905 atanga 1918 thlen khani le ta chuanin ta hen kan soitang hianin a
tan kan share phat khalanga the period between 1905-1918 is known as the era of militant nationalism or the extremist phase. During this year, the Indian national movement moved away from the petition and towards action. Le tikhanin kan han soi fi lunga 1905 atang khanin 1918 thlengka engen yang hemi period hun chu hi militant nationalism le extremist phase tia shiat lar ni tani mo chuanin hemi period hun lai hianin petition kha an cancela action manga in thak thleng ta mi zo tong pon kan han soi fi lenga chu ta chu kan soi fi le du lai chu ei militant nationalism tiom je chu a tharum tho lampang zong zalen na waswa chu tum ti tong kam de ni le ta mo history language ve do ni ta chuanin extremist phase ve le thung ro chuanin action mang khan che ta ni ka extremist phase om ta te ro ni zang kan soyan khanin revolutionary po anon pian belle ta ti khanin bom ten thaga violence mang te khan ti khanin an do kan ti to kha khatiang de ong khani a chuanin soitang khanin hela hianin I petition kan ti chuan hei thil dil na ti lampang ani de ta mo request lampang the ni ta moderate ho vele thung ro chuan ti khan in ngai chom takin mo kudoina enge niang apu te hne na thil nei nung anei nung zok te hne na handi lang meng khanin ti khan polite takin an dil ani ma sina kha khanin enge niang thil tak tak kha thlen tak tak lo ni mo mi pui har san na ha su kyang tak tak lo chu wang chuan action angai zok ani action hian ti la action chuan a tha zokang lewang khanin extremist ram piang chuata chu chu Indian national movement one tier lo shen ni a 1905 atang 1918 hi militant nationalism or extremist phase tier shiat dar ni ta ni ti kanin a introduction chu achiang he turate pu han ngai tai la then tir sang sang an nei ta hei soitang khanin partition of Bengal kan ti te mo rise of extremists kan ti te hen hoi introduction part ang reng deuh anita hela hen kan soi fia vek don thaw more liminto reform kan ti te surat split om zia ti te mo home rule om zia ti thleng khanin from the beginning atang theiber khanin kanan soi don ani ti kha kanan soi le du a chuan ta hianin han en le tai la le number 1 a chuanin partition of Bengal 1905 hi kanan soi fiang ani zana po detail deuin ka soi don ti ka soi lok to a mo zanin hi a hun chu alo ni le tamia chuan chu da chuan kan soi le du lai chu lai kan chianga the partition of Bengal in 1905 was one of the most controversial and significant even in the Indian history. It was not just a simple border change, it was a move that sparked a massive wave of nationalism and changed the course of the independence movement. Tinitale ong zia chu pian partition of Bengal ti hi apoi mo ani mo ahmasa po engen yang revolt of 1857 kakazir pui to chiwa chuda chonin revolt of 1857 poi mo zia te a consequence te leader te engwanga thlinge a history detail thei ang ber chang khan from the beginning chang ka soita chuti ang poi partition of Bengal 1905 a poi mo exam at chuak du enga tinge kan ti chuanin hei I India mi pui mo nationalism lo pian chuana man ro poi mo velu tu gani 1885 moderate phase Indian nationalism chu lo piang dei thoni masina an chak lo ta action la tu tur tak tak ma la chan tur tak tak mo ngai to fel vek to pen to tur ti zo ngo ti khanin tak tak to states ani wang khanin partition of Bengal hi ain chan na lai mu ni vele ta engwang enge partition of Bengal kan ti sun hey partition kan ti sun ni chendar ti soina ni ta tro Bengal khan chendar do ni chu ten kan an soinga a history kan soilo nga helaya hianin ka ziak thona chungin mo Bengal chendar tu tur Bengal chendar tu hi tunge kan ti chuanin viceroy of India mo Lord Curzon kan ti khani tani chu I engen yang British IO helaya India viceroy ni tura non tir khani ta viceroy kan ti kha chon hei thun nei tu pum plum nei tu nang la yang de US president ang de ong khani ta India ram pum pui engen yang ok tu khani ta ni mo thun nei noya sipai te khanom ta chon khati hun lai khan 1905 hun lai khanin Bengal ang hwanin mo nam sang sang kha anin pol noi me atikanin sa ko pahnia an chenta chenka chu Hindu nia chenka chu Muslim ani vele thungani mo tikanin province lian
takania rorel kha harni tun anglaya hei West Bengal kan ti te Bangladesh kan ti te Bihar te Odisha kan ti thleng hianin Bengal khuanin a huam phei ve kani mo ni hianin hei an soidan taka phei chuanin jana gana mana Rabindranath Tagore na aphualai khanin hei Punjab Sindhu Gujarat Tamara tha ti velte kha mo Bengal ti laya khanin hei Mizoram vel notice te po min huam vek tiang zong te khanen soini mo Assam kan tiang chiang te khalai ka chu ka shathuk lo ka soi sual pal ka hlau de uleka ka soi tam lo me ngani ma sela athiam jok te na an soi dana chuanin Rabindranath Tagore an engeniang Indian National Anthem apua khanin tikhan Bengal khanin headline notice te po min huam tel tiang song khanin an soini lai te kha poi mo khop me chuan chu ti lai chuanin ti tiang Bengal kha hei ramtero te khan lo ngai lo tai la soitang khan tunang la ya Bangladesh kan ti rampum pui te West Bengal kan ti te mo chuan Bihar te Odisha thleng khanin hulai khu Bengal ti a man la ya hriat lar khani ta chu ta chuanin soitang khanin aram leilung ho tha ani aram leilung a that vai mi pui pon tama vai mo vai kan tiang khan tamani chuanin tikhanin British tan khanin ro reng kha a har lu to ani antinanin hei revolve of 1857 na khen na chan po an sathaw wang te khan ni ta te ro tikhanin nge nyang vokriak le bong bong shriak ka mi kha khami wang khanin an lia tel kha ngai thina an thil serle sang poi mo lu to ani wang khanin ei hindu tang kha chon bong thavalia ringot te khathil moilo te po nyang chu tiro e geni te po iswa challiak hlup tiang velong de te nyang khatiang de ong khan ni ta chu tiang bukin nampa hian thenta chung nampa ni awang chuanin buaina tam taka om pha thina ni mo buaina tam taka pian pha thina chu ban chuan then angai ni hi Bengal hi then angai ni hi engeniang Hindu ale Muslima thenang u tikha Lord Curzon Viceroy khanin tikhanin 1905 a khanin ron puang chuak ta chuan chu da chuanin engeniang British kha province pahia mo pahia divide an tumta pahana chuan Eastern Bengal and Assam tia hunita chuanin apahni na chuanin Western Bengal ani le ta Eastern Bengal a hianin Hindu omse enge an capital po Dhaka DACCA ten tia thena chuan DHAKA te poni le ta khalai te kanin kan suinga mo chuanin tikhanin Eastern Bengal khanin Muslim omsela chuan Western Bengal hen hei helai ka soitang khanin helai ka soitang hen Western Bengal khanin I engeniang Hindu mo Hindu mi pui ho ka ro se I khanita chuan chu soitang khan Western Bengal te po tuna te po Kolkata ti hriat lar te khun ni le ta hulai khanin Hindu hun tab ni mo 1905 partition of Bengal hun lai chang de to an lo thena wang khalin nge an tam pha ve boka Muslim an nom lo tak ti na lampang ni rawin an om chun om ve me mai ni ma sila nge an chen dar ta mo chuanin la hen kan sia le zen nga why did the British do it tia hianin official reason what Bengal was to be so divided would be administrative Indian belief le ten kan han soi me ka chiar viau lo me nga mo ka chiar le viau chuanin huna he de hle ka ring ve a ta hen kan soi le du lai pakha te chu British ho khanin engwangin nge then an du kan ti chuan mo an then du na chan number 1 a chuan soi tang khani chen kan soi zoi tiro Bengal kha alian lutu kani khati hun lai kan mo te kanin an ro rel te kha har me he ta Kolkata te po khu azau nia zeblo chuanin mo kulaya nge nyang ro rel po ku hardon te lun ne khe lai Bihar kan ti te mo Bangladesh te thleng khanin a huam zau wang khanin Bengal chen du na ru kha an satal to kani chuanin chumi ani wang chuanin British sau khanin divide and rule policy kha an kalpuita Hindu chu a shanin omse mo chuanin enge nyang Muslim chu a shanin omro che chuanin enge anpum khatlo nga chu chuanin India hi op minti ol samanga mo chumi me pia lama enge nyang ro rel po achak zo kang
tika andu danani mo anmu dan poni a ani reng bokta divide and rule policy in kalpuita tiro he thu language hi chu kan lar to view tura ngai tai la divide and rule kan ti chuanin obla semdar ro ti na khani meita mo mi puya hi han ngai to ve tawla nung mani pu adara kanum chung kanin lungro lo mo polte bo hi ei niang kan tho hau na hianin a that chuanin kan chak thina khatiang chiang khanin enge pol chak lo chu enge main bera chuanin enge activity nga lo wang te po deu ne chu khu hawa anong khom tam lo wang te po ne chu khatiang deu chiang kan british ka nam mol an ni si lo mi fing ma san ni wang khanin ti khanin enge niang mi fing ma san ni a chumi wang chon sem dar khan tum ta ni chuan ta hen kan han soile do ranga chuanin chu partition of bengal chu rong thleng ta tero western western bengal a hindu se eastern bengal le assam a muslim se ti kha an thu thlu na ni ta ni ma sela enge de indian mi pui ho kha an lo lom vak lo ni zem lo chuan mo ti kanin an lo lom vak lo ta hen kan chiang number 3 a hen the reason a national awake. The partition was announced in July 1905 and took effect on a partition was announced in 1905 and took effect on October 16, 1905. This day was observed as a day of mourning across Bengal. People fasted, walked barefoot on the Ganga River, and sang patriotic song. More and sang patriotic song. Sorry. So in Swadeshi movement, this was the famous reaction to the partition. It had two main pillars: Swadeshi boycott le. Then kan han soi fiang a mizo try enge boycott omje enge Swadeshi omje ti te ka kan han soi fiang renga. So nin hei fi ma han en to tura te po han ngai tai la Gandhi fi ma te kanin partition of Bengal thlen khanin ti khanin I kelong in hei he ta khanin mi pui tam takha ain zui dul dula ei ain sul pel zong khanin an kal ni mo kha ta te kanin ei anin sual lui lui te po hain la mule tura te po han ngai tai mi pui ho kha tikhanin anin sul pelta tiro tikhanin afima pheka chuanin anin sual buai ang deu khanin nam ta mo kalai vel pheka chu atak takani nge phei chu ka varselo ani ma sela afim po khalo enula gandhi film youtube ate po khanin om tura han ngai taila kalai khanin amu nom lu tuka india's history zir don chuanin kalai film be gandhi ti te ka thare khop me ati khan soile ka sadua chuanin tikhanin engenia he partition hi partition of Bengal Lord Curzon Khalin athune ina manga Bengal hi thendarangai mun hi thendarangai Hindu hi le lama umro se Muslim hi le lama umro se solama umro se mo khatiang khanin a thendar ta chuanin October July sangkha zakwale panga khanin he enge partition of Bengal thu chu hin siam ta chuanin heta hianin October enge niang akalpui tak tak hun chu chu anhan kalpui chho tak tak ta October ni som paruk sangkha zakwale panga khanin ti khanin mi pui hawa kha yang antum ram mo British ina le lama omro se ati antum ram ve ve khan mi pui hawa khanin om hun khwar tu khanin te khan ankal dum me mo ka ngai to china khati hun lai te po khanin nge niang muslim no la le heniang hindu tangwal lo nga zong tok te pon lom ve me the mo ti kanin nge tunang lai tan social media te lom si lo ani ngai ve the ngo tang ti ru ru ro nom le a mo chuanin ta khanin ten kanan soile de nga chung how partition of Bengal aron thlen chuanin nge niang mi pui how khan lung oi lo ni mo mi pui how khan lung oi lo wa ama sabera chu mi pui lung oi lo lu tu chu engen ti kan ti chon Swadeshi movement mo ni jana po kan soi to atiro Swadeshi movement kan tiom je chu Swadeshi tiom je chu use good make in your own country ti naum jiani mo tikhan kar che fian tura ngai tai da Swadeshi tiom je chu use good made in your own country result kan soi fianga ma ni kan ram chuak nei thil chau kan mang tur ani ti soina ni meta mo mi zo tong chuanin Swadeshi ti om je chu tikhanin mi pui ho khan lung oi lo ni partition of Bengal wang khanit foreign goods reng kha mo foreign goods reng enge niang Indian product lo shim kha tikhanin
an lei du mi lo boka chuan chumi mai pia lama foreign clothes kan ti nge niang hei ram dang thom no ang te kha an hal he kani mo an hal na sakhop me an lungoi lo khani chuanin chumi mai pia lama I nge local industries kan tiang te bo kha khar te kha nga hial ta swadesi movement awang khanin mo e khanin nge niang British ho khanin sum don nan kalpuya tu tin nge dor tu ber tu tin nge le tu ber kan so India mi pui te khatam zo khan ni ve tho ni ami ni wang khanin an le du mi alwa lungoi lo khani ai thurwal na sa thei to mro pui me si a moderate face a chang to khan nationalism ram pian chang khan chumi wang chuanin an ti du lawa nge niang thom no te khan hal ni eng thom no mon hal kan ti ja hei thom no zong zong hal mi lawa nge foreign ho bung ruwa shim khati khanin an ni ha sa ho khati khan an hal chida chan lei pon du to lo Indian product chaw lo chu lei khan du lo ni chuanin ta hianin tian e kanan soi lenga boycott a hianin refuse to buy British made good especially salt and clothes from Manchester long bonfires were lit to ban foreign clothes mom ti khan soita khanin enge an boycott le kan ti chuanin nichina ka soita zoi British goods kan ti te ho mom ti khanin chi te thom no te mo khatiang ho te kha I an lei du to mi alawa mom kami ni wang khanin I British hoka an mangang veni chuanin ta hianin kanan soile lokanga ti hianin hela hianin hemi ho vela hi chu in lo en to tho tura nana mani point no chiaranga mo enge he partition apoimo na kan ti chuanin he partition apoimo na chu I mass political movement in India mo mass political movement it start mass political movement in India zia kan soi le ngo mi pui na political movement na India mi pui hoina an tran tlan na masa mo mi pui India ram pum pui huap deuh to an tran tlan na masa takani ti kha kan an soi le du akhalai te khanin ama khanin an tlang lo mi kan ti chuan tlang e ni ma sela hei moderate face ate pon tlang te me nima sila enge dia aminol pui ordinary people kan tia changa khila ya high class mi thleng na ahu hawa an tran tlan na mashruai tu mo independence wa ko mashruai na poimo tak me ni ti kha hemi hi partition of bengal wang hen aron thleng le ta chu civil service examination na main sata po poimo tak zeta ni ti kha kan soile duwa chuanin ta hin a number 2 na heng hui important sawi ka phua ani hi okay ma ri ro no ni so a number 2 people became more aware of freedom struggle le yang kan soi fia lenga English yan in ka soi zoi zoi china introduction a chuan ma sena mi zo tren kan soi fia le ngalanga mi pui hawa khanin ti hianin exam 9 zianga people became more aware of freedom struggle tiang zong khan mo English kha anal heng ka she khatin zong deu khan so da chung kan soi le du lai pa khada chu mi pui hau khanin engene freedom struggle tur khan mo freedom struggle tur khanin engen yang thei nakha mo anmania thinlunga nge ain tu nge chauta ni chu khalai te khanin hemi partition of bengal poimo na ni chu mo chuanin heta strengthen nationalism mo nationalism te kha khanin mi puyan tam zela nge chautul tula chuanin engen yang apoimo ber led to unity among Indians tikhanin kan soilenga tianan soi thina engene India na zalen na swal tak tak laya an information in thon tam na ber chu chapati entia mo chapati chu engene yang vai so ni tatro khami akara te khanin le kha in ti khanin engene yang an thu in shiltur information poi mo ta hati khanin an thon kwal thine kantia British so khan shet khan lau khom me so anin thon kwal thina khami kha le khat khami le kha lo mutu apiang khanin enge achiar thiam lo chuanin heta ale khathiam chiar thiam ne na vakal puinga chu le khathiam chuanin mi pui nol pui ka khalai mi amu thei ang ang kha alo shri zau tur ni a chuani ahun chata ahun tiam chata mass movement an nei tur thu te enge thilan ti tur thu te ka an sha chat chat thei tur khanin ti khanin india ram pum pui khan chapati mang khanin thom dar chi ne an ti ni mo kha kha chuanin e tiang kan soile doranga a poimo na ka soitua a topa kan soile dulai chu partition of bengal hi enge
1911 a khanin an thiat le de ni mo tikhanin 1911 a khanin an thiat le a tikhanin protest an salute tuka mo british in ti ngai nan setolo sumi ni wang chuanin partition mo khami enge partition of bengal kha 1905 an tita nima sena akum ruk nu 1911 a anti top tani chuanin bengal pokati hun lai khanin enge ne anin zom khom le ni chu mo mi pui tran ho na wang khanin chu soitang khanin I nge andu ber chun mu nima se british on chan ro pui na chu india mi pui ho an hlo em anin pung khatan siam dei divide and rule policy in kalpuya tiro divide and rule policy in kalpuya sem darla obro ti policy in kalpuya nima se na chu chon mi pui chu heta amin nol pui changa a high class top level thangin brahmins kan ti thain ti kani pung khada siam ta tiang deuh khalin ani ta chuanin hela hen kan sune du lai chu karir ru ron om zoi chu thil cheber mo thir tha tura kan ti engen yang mani hang thana tura mani ma sil wang kan ti hianin engen yang san na hemin shoilu de the ni ti te rir ru ate por ron lang rum runga mo chuan chumi me pi alo ma chuni te karir ru ron lang le pakhan chu covid lai khanin mi zong zong mizoram mi pui zong zong kan chuak thelo tero ina kan lockdown na chuanin zoram pung khru set te fedrik larin de ka kaltan te khanin tv kaltan te khan chung tin khanin kan enta chuanin ten kan rir ru lo ma covid chu leng lo se mo amizoram huap khan pathian hena kan kunang le ti rir ru ron lang mai mai ni chu elaya mi tan chon thil cheber polo ni mai the ni ma sela thil cheber kan ngai po thil thata ga lo chang the ni ti khan e partition of bengal ta hen kan zir chu ve tur ni in kar sia chon ti khanin angai nom theyang ben kan soya engen yang apoi mo chin chu yang story tai pang pon soi mai na apoi mo chin tur chu ka soi vek tho mo heta hin no ta ka da vek tho nang mani pon in lo in siar ber zoi men khalai kha chu thil harani lo wa engen yang thil zong zong soi vek thei ni lo mo chuan ni ma sela apoi mo tur chen ro chu ka soi mai ngai lo thung khalai te kha kanan soi de duat chuan in swadeshi movement ni china han kan zir le ta tero kanan soi fian le lo nga heta hianin a le swadeshi movement ti om je hi kanan soi le nga hela hianin kan syllabus a khanin a tel si a enge swadeshi movement hi sar hianin a ti a soi ve je enge om je ti te polom ve theini halai te khanin enge om je kan ti chon swa SWA tinita enge om zia kan ti chuanin SWA SWA ti chu on keima ni soinani DESH des ti om zia chu country ram soinani ta on country ti nani chu in retiame om zia bera chuanin hey ami zo trying kan soi I English kan soinga using Indian product and reject from foreign especially British goods ti soinani ta om zia chu hey Swades kan ti om zia chuan India product so man tur mo British product reng engma man lo tur ti soinani le swadeshi movement hi engating e poimo kan ti chuanin ei nationalism movement atana anma shuai atma saberatane atma saberatan le engeniang lian tak thom lian tak nei ni si atana an movement ma saberani a mo acha bokati kha khanan soine boka chuani entika change in chan kan ti chuani swadeshi movement nakin apo exam ala chonuna what is swadeshi movement tin zong te pon ron chong ve nu zen mo exam a te po MCQ ang zong te pon hu ve chang te po kan nei ve le zo china khata te khanin a umje kan no sia fia thiam theina tan tu na kan soi lok du lai chu enti kumange ain chan kan ti chun 1905 engwange kan ti chuanin partition of bengal mo lord curzon CURZ Lord Curzon wang khanin ani ta tiro khami ni wang khanin khalai jang khanin swadeshi movement kha aron chan sauni swadeshi tiom je chu Indian goods so kan mang tu ni foreign goods abi ek tangin British chu eng ma kan mang lo tu ni leipo kan lei tu ni lo an thom no te mo an tot kheng hen kan lei ho za zong zong poi kan hal vek turani ting han thu pui ni top mai ni ha ba kom lo le chuanin ta hianin enge swadeshi a hianin thil pahniom ta swadeshi self reliance ti te mo chuanin enge niang rejection ti soina te ni ta ta hianin swadeshi a trigger na mo aron trigger na kan ti chu ka partition of bengal changkhani ta tiro ta hianin swadeshi a hin thil pahni hlom lian tak tak poi mo deuh pahni oma pakhata chuanin self reliance
กันที่เสียจูสวัสดีสิกันที่คันนี้ตามมานี่กุดเก่งกันดิ้งเวทีที่สวยนานี่มออัปนี้น่าชวนบอยคอตดูแล้วนะมอโนน่า rejection มอเอ็นที่นั่นต่างวันไม่เชื่อแล้วเดิมตาดูเราไม่เชื่อแล้ว reject ขัดยังเท่าคันนี้ไหมขัดยังคันนี้ส่วนนี้ the move กันนั้นเชียร์ the movement was built on true simple but powerful ideas Swadeshi self-reliance. The word Swadeshi means of one own country. The goal was to use only goods made in Indian industries. It led the birth Indian-owned textile mills, soap factories, and banks. Education in national school and college were open, so students did not have to attend British-run institutions. Culture is sparked a revival in Indian art, literature, and music. Mizo join kan han soi le pong pong me nga mo uluk de win lo ngai thale nga Swadeshi ti khan in two pillars ni ta tiro ban pa ni poi mo ta me ni ta chuanin number 1 a chon soi ta han self reliance ani a exam a chon ni pon ti hen jiang a mo hilai kan no tang hian Indian industry step o kha ti khan in partition of Bengal awang han theng ta tiro nge niang Swadeshi hi chuan chumi me pi lama chuanin Indian industry step o khan in hey an market te pokha lo that ve phani chu omje chu mi pui jong jong khan in British ho thil shim shim khan leidu lewa mani ram thil chon leidu ta te ro khami ani awang khanin enge niang I enge mil textile te soap te mo khatiang khanin enge niang sabon factory kan ti thleng khanin ti khanin industries te kha alo pian chua pha ta ni mo chuan chu mi me pia lama chuan in zirlai ho kon ran fin so ve zela engangen fin so kan ti chuan in hemi partition of Bengal na aron thlen Swadeshi movement awang hin education mo a hong na sa takane ya Indian zirlai ho khanin ti kanin engen British administration noya zirna school kan ti te institution college thlen khanin an lu du lo phata ti khanin India zirlai mo India in a school a hon ti te chuan college a hon ti te khan nge niang an hong thara mo an lut rum rum ni ti kanin zirlai te ka zirtir tu ate midang zirtir tu ate khan ti khan an chang le lob lob ta khami kha khami wang khania chumi me pi alama culture poron effect na se em ni khati hun lai khanin tian an soi china hey British India ti ni chini omje ju hey British nge niang India ti ringot khani lawa British India soitang khanin British India ram ni ma se British imiron okta tiro engen zirber kan ti son British culture te mo an lifestyle hela British hawina an lifestyle ka Indian ran puluta khamen khan min thak tel tel an tumne mo an culture kan ti te zirna sa ma hey London Bridge is falling down tiang zong te khan mo tiang khanin hey an team an song kan tiang ching te no pang oi na sa kha tiang zong zong te ne lam khanin min zir tir na sa chuanin Swadeshi movement awang hianin aron then awang hianin chung enge niang culture India culture art literature kan ti de music ngai san lo na mo khu ta lom to ka ti khan choi sanin choi nungin mo powerful tir le na lo om chole ta chuanin khang khau kha self reliance noya enge niang Swadeshi kan ti noya khanin om le ta chuanin boycott hi kanan soi fia lenga boycott om je chu soitang khan rejection mo the people decide to stop using anything made by the British foreign clothes. British made clothes mostly from the Manchester were gathered in the huge piles and burned in public square. Salt and sugar. People refused to use import salt or sugar. Social pressure. Even priests refused to perform ceremonies where foreign goods were used, and washermen refused to wash foreign clothes. The kanin kana soifia lenga boycott kan ti kha chuanin hei soitang khanin British ho thil reng reng kha mandu lo top na ti na khani me ta mo British ho thil reng reng kha mandu lo top ti na ni ta chuanin chumi me pia na ma chuanin engen boycott kan ti chuanin British goods kha engen stop buying tan nei ta tiro chuanin enge kothera mo foreign thoughts how zong an lo le to zong ho ka ti kanin engenian British ho mu thei tur ngat kanin mo chal del ngat kanin engenian hei ku zung lai choi sang zong in mo ông diễn sẽ thiểm vết cái cột dùng lai rồi sang thì dù à đáng dùng khát lu vết sẽ cột dùng nghe niệm Allah ya kha sang rồi là
hatiang zong khanin British ho kha mo an ngei tur zong deuh khanin kot khera khanin public square a tak me khanin British law te kha ti khanin an halani chuan soita han national education te khanin government school te kha an engeniang an chua san tiro zirlai ho te kani Indian school ten honga college ten honga an start ta chuanin engeniang I protest and meeting te kha an nei na sa demonstration ti te public space kan ti te rallies kan ti te khani an nei na sa em sulaya poimo em kan sai mai thei mi an chu Swadesi hen tunge leader kan ti chuan soitang kan tiang kan soileng ani za ko an soini sa khop me mo Bal Gadar Tilak ti te Bipin Chandrapal ti te Lala Lajpat Rai kan ti te Aurobindo Ghosh kan ti te ho kanita hela hen ka soi ve ka siak ve Lala Lajpat Rai mo Bal Gadar Tilak ti te Bipin Chandrapal kan ti te chuan Aurobindo Ghosh kan ti thleng khanin nam le ta khalai te kha kan lo shen le bokanga chuanin an goal an tumbera chu enga tinge kan ti chuanin hei emia hianin I kanan soitonga lai chu soitang khanin ka cherwak lawang mo ka cher le lu tu chuanin huna du rei don tlat chumi wang chuanin keima na ka lo hriat to chang khanin ten karon soi pop me do ni ne go an goal hemi swadesi na atum ber chu enge kan ti chuanin hemi swadesi na atum ber chu and British economic control ti te promote Indian industries te unite Indian te mo move towards freedom soras kan ti de ho kanita le hemi Swadesi movement na atum ber number 1 actually and British economic control ani mom and British economic control ti kanin British ho kanin economic and control tiro ti kan tax te kan join na sa ta khami ni wang khani India khwale tu ami mir akha ti kan an boy mai ni tax sa nga khosa ka hara mo lungai na tur te kha tamta khami kha ti top khan du ni cha pa ni na chuanin promote in Indian industries ani tatiro Indian industries ten promote ten dua chuanin unite India onje chu Indian mi puite kha tran hau te khan du ta chuan engeniang freedom more freedom British zal engeniang opna ta kha zalen khan du a mo swaras nei khan du ta chuanin ta hianin hemi movement kan ti hi entinge atop le hi kanan soile zoi zoi nga mo hemi kumvek yanin atop lem lo ni Swadesi movement a hi engeniang Partition of Bengal awangin Swadesi movement na thenga tiro tikan om ta 1905 a nimasena 1905 atop ngal top lawa entikange to kan te so anhu kumfe mo a te khanin atop ta engwang atom nge kan ti chon leader hawan manawang te chon internal enge conflict awang te mo chung lama enge niang I pol lam ni lam an mani chung an pol chung ne changa beina oma wangte dauna oma wangte chon khami British government na enge force by force anti chiata wangte an daw wangte kanin hemi hi Swadesi movement a hi alo to ve ta ti khan soile duwa chuan engi apoimo na kan soile nonga mom nei anen te helai te hen impact te ka soita tiro impact te ka sia economic growth ate political shift ate foundation for Gandhi kan ti ate khamia khanin apoimo em khalai te khain no chair bonga chuanin Swadesi movement poimo na lai chu yan first mass movement involve common people mo mass movement hey lung oilo na wanga mi pui pung khon ti na ni ta mass movement kan ti chuanin khamia common people apna sabera until na ma saber ti soina ta chuanin enge mani in todel tura enge niang mani ke dingam tura hoisin na anne na ma saber poni bohani English zong cho encourage self reliance kan ti te pokhaniang chu pero chuanin nationalism more strengthen nationalism kan ti te pokaron piang chuakta chuanin help growth of Indian industries le Indian industries Indian products industries an nei ve tho ema sela engen British ho vel khan leina santa khati lai po kani ema sela British ho ta han le du mialo kha chuan India ta bang le turom ta henglo Indian industries ka thang lian na sa MMA ni mo chuanin inspire future motivation like non-cooperation movement la hi poimo khome impact tam takan soi to hela hin kan han thual non le lok du lai chu hela hian economic growth ate po it give a huge boost to Indian own business mo tikhani Indian an mani own business nei turin ta ti te Tata Steel kan ti te
mo hey Tata Steel kan ti pe chu 1907 a piang so ta tiro tu na pe chu he lian rap thak pol tu Tata Steel kan ti te Tata company hi motor te bon siama chuanin chia te po Tata te om ta tiro khatiang thleng khanin da tam to ta chuanin hey steel industries kan ti ate kan bungbel tam zo hi khati hun lai Swadeshi movement awanga engen yang Tata Industries te po tunang lai hun phenga ronin for then ni vea mo motora te po niang chu tiro chuanin tikan economic growth ate po impact an ya chumi me pialama political lama te po ni ta tikhanin soitang khan hemi Swadeshi movement hi engwangin nge kan ti chuani partition of Bengal mo chumi me pialam partition of Bengal moderate face kan ti top ta moderate face kha an noi ni zelo chuan mo British engeniang mi kami an leader how kanti drain of wealth theory jak tu kanti tenge po mo dada baya te po tikani India mit le khathia mania mi hausan nia moderate face leader bernita emasera engeniang India farmer hoina aboina takta an harsan na achung real conscious thiam silo kami wang khan common people pon tuilo tiro chumi wa chon extremist no pian chunga extremist chuan in engeron kentil zen British ho pressure na tan le andulo an lantir na tanin engeniang extremist no pian chunga Swadeshi movement mi pui common people khinga torna te khalo theng phata chu chuanin engeniang petition and request so khan omziom lo zia mo but the right face omziom lo zia ha ti hian Swadeshi movement hin ron tilang chiang tu ani mai pia lama khalai te hanan soide duwa chon pangai to thina ti hianin moderate face ho khanin hele hunla hin lo ta se extremist pian so ta se partition of Bengal poti khanin andu naka kudong me khanin pretty sound nen an thenanga mo khoya anticotical ma mu turom don chonglo andu naka mo engata na ngai don chongla te khane aping amol meeting ko nga masen pasak don chono soitang khan in reality achon engata man no ti lo ka ti to khani san han chuanin line point mo ni chinga ka soya English khanin ka soinon lenga inspire future movement like non-cooperation movement mo tikanin foundation for Gandhi tang khanin foundation poimo lutuk lo siam na man ro ani ti kha khanan soide duwa eta hen engi om sia kan ti chuanin mo non-violence te boycott te self-reliance kan ti te tikanin Mahatma Gandhi a future movement na turatana foundation abul thud lo siam tu chu Swadeshi movement kan ti khani tani tikanin kan se thiam zen tura ngai tai na hela hianin kan han sia heng hoi chu ka soivak to lo menga mo sonin next video ate po kanin hukom le anga yan next video at sonin enge kan soile don kan ti sonin hela hianin kan da introduction ate kan Muslim League kan ti te Surat Session of INC kan ti te so Indian Council ek morlimento ek kan ti te mo khang hau ka kan soi lenga so kan soile du lai pakata chu morlimento ek kan ti te pe chu soitang khanin heta crown rule noi mi de ni tro ama ka soitong khan politia han ka soito ta a khoming ka soini katiang khanin shet thiam kha har don lo tun hen ka sia ke ma mi mala po mo shet thiam har dona ing wang siam ngen ni ti te mo a thuang ngau mo chang kan shemei the missionary anti ka ngen ron lu par eng ek ma nge khoi charter ek ka nge mo khoi government of India ek ka nge mo khoi ek berange tiavel kha e kan no she anyway te ya he missionary education engangen da ti te thlang khanin chon chumi me piala ba chkan soidu la chu khang hau ka da vek to she thi ma har me te ma se tu na hen karon da le chat chat na chan chu number 1 ka soidu chu e engeniang eng wanga lo mangen ni eng wanga lo siam ngen ni eng pressure na hnuai wange eng hun lai nge mo enge an bo ro hun lai tak zela kha khanin kan soifia zelang ti kha kan soile do choni next video kanin hukom lu chunga ti hianin tun record chu ten kan ti tok thri dok don nia no me